kinda kibabwire ntimujya mu mukondo wa zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero uti tuzoraba neza noneho ntibazori mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ariya ku rwego rwa Tanzania urabakigo azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyakongo abantu bakitwa nk'impene uko nyene hari abantu b'abagabo bakanura bidusobanurire. Ariko aravuga ngo Buramatari ngo yavuze ngo ntibajya mu mukondora zose. Buramatari ni igiki? Buramatari ni umuyobozi ariko sinzi urwego. Buramatari ni governor. Yego. murazi ko ariko araduhigira Tangira. Umubanyi ngo ariko ngo arabahigira. Tangira turashaka kumva. Ngo yaramaze kumuha warning, kugabisha ni warning. Kugabisha ni warning. Yes. Warning yayihaye nde? Umubanyi wiwe nawe uramwumva yayihaye. Yego komeza he. Ngo ivyo uravyumva ndibaza. Subira inyuma hari ahantu ngo biri ngo umukondora josi niho nshaka kumva subira inyuma. Umukondora zose ni oversleeping. Ntimujyame umukondora zose don't oversleep. Ibyabaye mu Kirundo ndibaza urabizi. Uradusobanurira. Mu Kirundo ngo umwami w'i Burundi n'umwami w'u Rwanda ngo bahura bakagwana. Sasa ngo umunsi mu Kirundo hapfuye abantu benshi barabarunda ahantu hamwe bacahita mu Kirundo. Izina rya Yesu. Niko nicyo gituma bace bahita mu Kirundo. None perezida ariko iko ndomeye koko. Komeza. Ibindi birumvikana ndibaza. Nk'abarundi mwabyakiriye mute? Bisa urabona dusanzwe tubizwiho ibintu bibi bigomba kuba nyene biradutera ubwoba ariko nyene tugomba kuraba ngene bizogenda ariko sinibaza ko azoshobora gutsinda kubera abantu Burundi turakenye dufise ingorane nyinshi nahavuga ko yavyiteguriye ntawe ubizi reka tuzoraho. Aba urumva ako kantu yavuze urumva ikibazo kiri kuri perezida w'u Burundi ni ikibazo kiri cy'ubwoba nkuko wanditse message. Yatangiye intambara yayitangira y'Irwandira. Reba ahantu igeze. Ni nko gutangira urwana n'umuntu ku marembo agatangira kwinjira muri salo. Uravuga ati noneho nagera mu cyumba ndamwereka. Rero ibi ngibi bivuze iki? Azi neza ko hari imitwe myinshi irwanya ubutegetsi. Cyo ni icyambere. Icya kabiri nkuko yabivuze kenshi muri speech ze ejo muri speech ariko kuvugana n'abadiplomate ati turabizi ko u Rwanda rufite umugambi wo kudutera cyane n'ibiki. Bo bafite ikintu wenda kisakidi bishyizemo ariko cyane umuntu ugiye gura n'iki ushobora kubona ko afite ikibazo wugarijwe n'uyu nguyu ni Neva. Aravuga ati ndamuka ngeze abona M23 irimo irataka cyane iza ku mupaka w'u Burundi.
kandi we muri mindset y'abarundi hamwe n'abakongomani bishyizemo ko M23 ari abanyarwanda, akibwira ati narwanye n'abanyarwanda baragera Buvira barahita bambuka bafata Burundi. Ibyo bishingira kuki? Anibwira hari ko mwabarwana harimo namwe bahunze Burundi ahari muri 2015. Niyo mpamvu Ruzi yatakambye agatakamba ati babyiruko ni muhaguruke twirwaneho ntabwo tuzapfa twicaye. Ni nko kuvuga ati umwawundi uvuga ati nuntera nzitabara. Nta gahunda we nta cyizere yifitiye cyo guhangana n'aba bantu. Ni nko kuvuga ati ntabwo tuzakubitwa twicaye. Yaba yateguza abaturage akenshi kubera nyine ko yakabona asumbirijwe, kubera akabona abo yarwanyaga guhera za Masisi guhera hose, none bakoze amayiroze n'amayiroze bageze hafi y'igihugu cye. Avuga ati abantu bazanyitura byanga bikunda. Nta handi hantu byose bishingiye naho ngaho. Kandi aka kanya aho bigiye kugera Kongo igiye kwirwanaho n'ubundi buse nkaho nabo ngo bigiye kwirwanaho. Ni intambara igiye kuba elastique, ariko iri nko mu kintu wavuga ko diplomasi y'u Burundi yo ntabwo iri kurwana cyane. Diplomasi y'u Burundi nayo itafite imbaraga nka diplomasi zindi. Namba n'abakongomani bagenda bakavuga amagambo menshi, ariko abarundi bo nta bavugira ku space ya make. Nuvuga ngo we ni nkaho avuga ati muhaguruke twatewe n'u Rwanda. We ntago avuga ko ari u Rwanda, ntago avuga ko ari mu 23, bo abarundi n'abakongomani bamaze kwishyiramo ko ari u Rwanda. Niyo mpamvu Ruzi ari kuvuga ati nyaboneka, ni nkaho yatabaje abaturage ati nyaboneka ni muhaguruke twatewe, kuko arabibona neza ko intambara arabizi neza ko Buvira mu minsi mike yafashwe. Arabizi neza Bukavu yo ni nkaho nayo idafite igihe kinini. Arabizi neza ko Kongo itazamutabara. Arabizi neza ko nta wundi muntu numwe umwariye namba na Kongo yendagiraga wa South Africa n'abandi. Arabizi neza ko nta wundi muntu uzaza mu Burundi kumurwanirira. Avuga ati niduterwa tuzirwana n'abe n'igihugu. Niyo mpamvu bumva atangiye kubashyiramo morale. Ntabwo ari morale. Kuva na kera. No, tandukanya morale. Amagambo wayumvishe ntabwo wayumvishe. Aya magambo nayumvise neza ni nk'aya magambo yo kukabaya yazantera hamwe zabwiraga Godfather. Ayo magambo y'urwango yatangiye kera cyane yo kwangisha abantu. Icyo nabyise morale ni ukubereka ko bafite icyo barwanira. Ni ukubereka ngo bazarwane nk'ibyihebe. Ni ukuvuga ati mutarwana muzapfa. Nuko niko bakora. Iyo umuntu ashaka kugira ngo agushyiremo imbaraga, akwereka ikibi cy'umuntu. Ayo ni nk'aya magambo ya Mugesera. Ntabwo wayumvise se nkuko bivuga. Ese amagambo ya Mugesera yaragamije gutiza imbaraga abantu ngo bamara abandi. Nta kiri kintu cyabikoraga. N'uyu mugabo ni kameze nawe niyo mpamvu kuko abona ko nta rwose mu bwiza kuri ibintu biri mbitera ibyo abona ko nta gisigaye. Avuga ati abaturage mwirwaneho twatewe n'ubwoko runaka. Ni nkaho yakabivuze gutyo. Ubona leta ya Kongo nayo yifitemo ibibazo muri diplomasi mwe imbere mu buyobozi bwaho hejuru. Harimo ibibazo bindi birebire cyane, yenda ntabibuze kuvugana abakurikirana barabikurikirana bakabibona, bituma nabo bifite bakora inama za buri munsi. Aka kanya haba inama uyu munsi, akabindi ejo, akabindi. Ntabwo ubu ngubu Burundi nabwo ntabwo navuga ko bigifitanye partnership nk'iya Kongo yo kuvuga ngo twagiye ngo tuzafata ibirombe. Reka ibyo bintu byararangiye. Ubu ikintu gihari nicyo kuvuga ngo twirwaneho. Nta munsi n'umwe nigeze mbona ko aba bagabo babiri harimo abantu barambwiraga ngo ni inyungu z'u Burundi n'amafaranga, ngo bagiye ngo nta mafaranga u Burundi bushaka, nkabona atari ko bimeze. Bwa mbere byaje ari amafaranga muri ibi bintu. Iyi ntambara u Burundi ntibwigeze bijya gushaka amafaranga muri Kongo. Aya magambo y'abagabo bavugaga wabonaga ama ideology n'urwango birenze ibi bintu, byari birenze amafaranga kure. Mu minota ibiri gusobanura akantu kajyanye n'ibyo bintu uvuga kandi kariho urahita ubihuza nawe n'ibyo bintu uzi. Mu minota umwe gato nko gusobanura kabisa, kandi na amateka ntago ari ibihimbye. Urabona Kongo isa nkaho iyoboye na FDLR mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nkaho uko urabizi ko abantu bafite amakuru bazi ko FDLR bano mu buyobozi bwa Kongo bwo hejuru irimo.
kandi FDLR twe tuyita ko ari abatwe mu mateka n'abantu bishe bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bagahungira muri Kongo. Urabizi byabaye mu Burundi 2015 mu Burundi ho ibintu by'amoko birahari byo kurwanya ubutegetsi bakavuga ko ubutegetsi bumwe ubuyoboye ari ubutegetsi bw'abahutu bw'abahutu buyoboye. Haje kubaho iyo kolizio iza guhuzwa na iyo kolizio yo gusa nkaho ideology iza gucengezwa na FDLR ariko ayicisha muri Kisekedi ayijyana muri aza kuyihuza hamwe na Neva aribwo baje gucura umugambi bacuze nuhe bacuze umugambi wo gusa nkaho atereka turwanye ikintu cyitwa ubwoko bw'abatutsi uva bukagera tuhereye muri Kongo twambuke tujye mu Rwanda. Ibyo ni ibintu expectations zihari nk'icyo uvuga urumva nk'amagambo yabo bose bavuga wabonye ukuntu batangiye kwica abantu kwajya bate nibyo ntaho bishingiye niyo politiki yabishingiye ku bwoko. Ariko noneho icyaba intege kikabica mu mutwe kikabazengereza bafana nka speech Neva yavuze ayivugira Kinshasa yarazi ko mu Rwanda bagifite bya bitekerezo byo kugendera ku moko akavuga ati tumuka turanshije nitumuka dukoze lancement y'intambara tituzabona abantu badushyikira. Urumva nubwo bafashe ziriya wazarendo bagafata iki ariko basanga hari abantu bafite icyo barwanira M23 basanga harimo abantu batagendera ku bwoko basanga abantu bakize hamwe none urugamba rwabo rw'ubwoko basa nkaho ubu ngubu barimo barutsindwa bararutswa kwanza nkaho barimo bagenda barutsindwa none batangiye kugera kuri case bageze kuri case yatwirwaneho akakanya Kisekedi nta kirwana kuri FDL ararwana no kureba ngo ese ndagomba ku butegetsi gute defending igihugu gute. Uriya uyu Evariste nta kirwana uvuga ngo reka giye muri Kongo ngiye kurwanya n'abantu arabona ko ibyo yatekerezaga byamugeze ku marembo ni nkaho yashotoye nk'amavubi. Nukuvuga ngo ibintu babikoze batazi ko abo bahangaye cyangwa bashaka kurwana nabo baciye mu bintu birebere cyangwa bafite uburyo bwabo bwa protection. Iyi ntambara irarangira gute kugira ngo soze? Iyi ntambara nta utera Burundi nkuko mu bitekerezo akakanya ariko nibura muka bakojeje agati mu ntozi barahura n'ibibazo bikomeye. Nibura muka bakojeje agati mu ntozi bangu iki? Nibura muka bakoze action ya attack yaba ku Rwanda cyangwa bakakora action ya attack kuri M23 nimara kugera Uvira cyangwa hariya cyangwa Bukavu. Akanya impamvu muruzi M23 bihore iri kurwana mu gihugu kurwana mu gihugu cyabo nta kindi kintu gihari ariko niba muka bageze Uvira bakagera Bukavu akaba action attack y'u Burundi barahura n'ibibazo bikomeye. Ibya Kongo byo ku ruhande rwaho ni banzi guverinoma banzi kiranuke na diplomasi na politiki yo hejuru amakuru hari nuko nabo bamwe baremera imishyikirano abandi bakayanga bamwe bakayemera abandi bakayanga. Ndiyo mpamvu Burundi yo guterana inteko za buri kanya nibyo bintu bagikora discussion kandi bizarangira batayemeye kandi batayemera niko guha imbaraga M23 nko bizigenda. Murakoze. Ikindi akibabwire ntimujya mu mukondo wa zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero tuzoraba neza noneho ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza arahari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo abantu bakicwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube waba ushaka kuzamura like followers views comment subscribe byo kuri YouTube Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi platform igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu
ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0733 41 94 043 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.